Kaze mwese abankurikirana, amahoro y'Imana ashishikara aba muri mwese. Turabandanya rero inyigisho zo kubohoka, agakiza no kubohoka. Hanyuma nk'uko urutonde n'urukurikirane rw'inyigisho hari igice cya mbere, igice cya kabiri, cya gatatu n'icya kane. Ubu unye tugeze ku gice cya nyuma, igice cy'impanuro. Amagenda bashikiriza nitwa Confiance Vyizigiro. Turasoma muri Mariko. Turasoma mu Banyefeso. Abanyefeso igice cya kane umurongo wa 25. Kuva ku murongo wa 25 hanyuma turabandanya kano gace kose. Maze mwiyambuye ibinyoma, umuntu wese avugane iby'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimwaraka ntibibakoreshe icyaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi ntimuhe wa mugwanizi icyicaro. Uwiba ntakongere kwiba, ariko apfuma acumukura akoreshe ayiwe maboko ibyiza, kugira ngo aronke ibyo gufasha ubukenya. Ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza uwukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana yabashiriwe ko kuba ikimenyetso, gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Tugarukiriza nyine. Aya ni amajambo yo gukomeza umuntu. Aya ni amajambo y'umuntu yamaze gukizwa. Aya ni amajambo yo kwerekana umuntu yabohotse ukuntu akwiye kwifata. Aya ni amajambo avuga ko umuntu akwiye guheba icyaha agatandukana nacyo. Nk'akaronga anye, umunyabinyoma ahebe kuvuga ibinyoma, mugabo avuge ukuri na mugenzi we. Donc bitandukanye no kuvuga ikinyoma. Muri icyo gihe iyo umuntu akijijwe, iyo umaze kuba umwana w'Imana, uhabwa ububasha, uba ufite ubushobozi bwo kunesha icyitwa icyaha. Muri icyo gihe uriga no majambo kugira umenye gutandukana n'icyaha, kuko biragoye kumenya ugutandukana n'icyaha. Kuko iyo utaramenya ukuri, wamenye ibinyoma gusa, muri icyo gihe ntabwo uba ufite ukuri muri wewe. Mugabo bimaze guhabwa, umaze gushika mu gakiza, uba ufite ubushobozi bwo kuvuga ukuri. Ariko rero bisaba ko wiga iby'ukuri kugira ngo ubashe kuvuga ukuri. Akarorero iyo umuntu akiri umunyabyaha, hari abantu benshi bavuga ati ngo Yesu yahinduye vino, ngo kunywa vino rero ngo nta kibazo. Mugabo umaze gukizwa, bice bisaba umaze kwihana n'icyaha cy'akaboregwe, muri icyo gihe ukiza kumenya ukuri kwaryo, ukamenya ko akaboregwe ari icyaha. Muri icyo gihe turaba muri Galatiya kane, ukatubona ku byamwa ibyaha byo kugabitanya, ukacumya ko akaboregwe ari icyaha kandi kitemewe imbere y'Imana. Rero muri icyo gihe rero ukubohoka ni ukwitandukanya n'icyaha. Mugabo icyaha iyo utaramenya neza ukuri, biragora, wisanga ukigendera mu bitari byo. Hanyuma turasoma mu Baroma igice cya 12. Ngo nuko bene data, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera, bihimbara Imana,
niko kwikorera kwanyu kugira ikimaze. Ntimushushanywe n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba, nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Ngo nuko rero bene data, ngo ndabanura kubw'imbabazi z'Imana, kuko mwahariwe, kuko Imana yabagiriye ikigongwe, kuko Imana yemeye kubaharira ibyaha byanyu, kuko Imana yabejeje yahebye ibyaha byanyu, ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze vyera. Donc imibiri yanyu muyihereze Imana, muyikoreshe iby'Imana, muyikoreshe ibyiza, muyikoreshe iby'akarorero k'ibyiza by'Imana. Ingeso nziza, mugire ingeso nziza, apana bya bintu byo kugenda muhenye mwambaye bitari byiza, ariko mwambare uko bikwiriye, kugira ngo mube akarorero ku bandi, kugira ngo mubashe guhimbara Imana. Mukore ibikwiriye, apana kwivanga, apana kubandanya mugendera mu byaha, ariko imibiri yanyu muyivane ku cyaha, ariko mutangure gukora iby'ubugororotsi. Ngo ibimazi bizima vyera bihimbara Imana. Ngo niko kwikora kwanyu kugira ikimaze, kuko iyo ukikora ibyaha, nubwo wogomba ugakora ibikorwa bingana gute, ibyo bikorwa ntaho bija kandi ntacyo bimara, kuko n'ubundi ukiri umunyabyaha. Nubwo wakiriye agakiza, nubwo watijwe ukakana mpwemu yera, iyo ubandanije gukora ibyaha, muri icyo gihe ibikorwa byawe ntibishobora guhimbara Imana, kandi uba uri utsinzwe n'urubanza. Nubwo uba warakiye agakiza, mugabo ubandanije gukora ibyaha, ntuburaboho. Iyo utabashije gushika ku kubohoka, ntushobora guhimbara Imana, kuko ugikora ibyaha uba ukiri uganzwa n'icyaha, kuko gukora icyaha wese ni umurya w'icyaha. Rero ntiwovuka uba umwana w'Imana ariko umwana w'Imana akora icyaha. Oya, abo onye rero nabo nyene bazatabwa mu muriro, kuko Imana yemera abihana kandi kuko kwihana cya mbere bisigura ko guheba. Iyo wihanye ubuhevye. Rero ngo mutange imibiri yanyu ibimazi bizima vyera bihimbara Imana. Ngo niko kwikora kwanyu kugira ikimaze. Ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Ivy'iki gihe murabizi ko bimeze. Yamara muhinduke gose mugize imitima misha, ibumbi bya kera byose mukureho, mube abantu bashasha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Abefilipi igice cya 2 umurongo wa 5 wa 6, mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yarasanganye ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringana n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Nimwagomba murashobora gusoma kano gace kose, mugabo haravuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Donc wa mutima wari muri Kristo Yesu abero mugira muri mwebwe. Donc mugendane za ngeso za Kristo, mukore bya bindi Kristo yakora, mwifate kumwe Kristo arayifata. Bya bindi nyene Kristo yakora abyo mukora: uguca bugufi, ugukorera abandi, ukwitanga, ugukiza, ukubabarana, ugukundana, ivyo byose. Ngo mugire wa mutima wa Kristo. Nguwo naho yarasanganye ishusho y'Imana, nubwo yari Imana, nubwo yari hawe iby'ijuru n'iby'isi byose, ntiyiyumvire yuko kuringana n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Donc yemeye kwirengagiza byose. Ni umwami w'ijuru kandi umwami w'isi. Umwami w'isi wenyine ubwiwe, atari n'umwami w'ijuru, ari n'umwami w'igihugu kimwe gusa, atari n'umwami w'isi yose, umwami w'igihugu kimwe. Kumubwira ngo yururuke ntibishoboka, n'amaprotokole n'ibindi byose. Ariko Yesu yari umwami w'ijuru n'isi, afise byose, ubushobozi bwose n'ubasha bwose, ariko yemera guca bugufi, aba nkatwe, yambara umubiri nkatwe, agenda nkatwe, asangira aho abadakaraba yasangira n'abadakarabye, aho yagera mu byaha yagera n'abanyabyaha,
yagize umutima wo guca bugufi, ntawe yimiriye ngo ni ukubera ngo akomeye. Abandi mu isi babakomeye kugira ngo mushikire bisaba kwanza ko n'amaprosedire maremare, ubanza gutuma email, ubanza gusaba umwanya, babanza kuguhindura kwanza wewe, nimba yakomera guhura nawe ubanza kwambara neza, kwambikwa neza ya myambaro y'imishwambara ntumuhura nawe. Ibyo ni byo bwishimo byo kwishira hejuru. Mugabo Imana ubwayo, Yesu aravuga ati nimugire umutima nk'uwayo wo guca bugufi, kwemera guca bugufi no kwambarisha kwiyorosha. Abigalatiya 5:16 ngo ndavuga ntimugendeshwe, ngo ndavuga nti mugendeshwe na mwemu, niho mutazoshitsa iby'akameremere kanyu kifuza. Iby'akameremere kifuza ni bya bindi by'ibyaha. Ngo ariko nimwemera kugendeshwa na mwemu, ngo niho mutazoshitsa iby'akameremere kanyu kifuza. Iyo hawe rero mwemu uba haba ubushobozi bwo kubohoka, kuko ubu bohotse, kuko mwemu nakugendesha ntuzokora iby'akamere kawe kifuza. Ngo kuko akamere kifuza ibyo mwemu yanka, kandi mwemu yifuza iby'akamere kanka. Niyo mpamvu iyo ukijijwe hategereza kubonekana ihinduka, kuko ibyo wakora n'ibyo utangura gukora ntibikwiye gusa bigisa, ntabwo urakizwa. Umugabo wakijijwe aba arahinduka kandi bose baramumenya. Niyo mpamvu bidodombye kuri Zakayo kubera ngo Yesu yinjire, ngo urumva ubyumva nawe. Iyo ukijijwe abantu bateza kubibona, kuko ibyo wakora n'ibyo ukora ntibishobora gusa, kuko ibya mwemu binyinyurana n'iby'akamere. Donc mwemu yanka ibya kamere, kandi kamere ikanka ibya mwemu. Ngo mugabo ni mwekomera kugendeshwa na mwemu, ntimuzokora iby'akamere kandi kifuza. Ngo kuko ibyo bihiganwa ngo ntimukore ibyo mugomba. Ngo ariko namba murongorwa na mwemu, ntimuganzwa n'ibyagezwe. Kandi ibikorwa bya kameremere kacu biramenyekana n'ibi: ubushakanyi, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuboregwa, kudandahigwa n'ibindi bene ibyo. Ni byinshi. Mugabo kuri iki cy'uburozi, uburozi bisigura gutanga icyo wowe utari, gutanga icyo wowe bajya bigisha ijambo ariko ubwabo ari abanyabyaha, bajya bigisha ngo agakiza kubohoka mu batabohotse, ngo n'uburozi. Rero gutanga uburozi ni ugutanga ibyo wowe utarya, ibyo utariye, ubwo n'uburozi. Hari ubwira umuntu ngo yihane, ubwiwe atihanye. Hariho ubwira umuntu ngo ahebe ibi, ubwiwe abikora. Cyangwa ukabwira umuntu ngo akore biriya, wowe utabikora. Ibyo byose ni uburozi. Aka tugenda mu Bifilipi Abefilipi igice cya 3 umurongo wa 18 n'uwa 19. Kuko benshi bagenda ukundi, abona babwiye kenshi, nanone ndababwira ndira, yuko ari abansi b'umusaraba wa Kristo. Iherezo ryabo ni uguhona, Imana yabo ni nda, birata ibiteye isoni byabo, iby'isi nibyo bababaye. Uko niko benshi.
uko niko benshi bagenda ukundi. Abo rero ni abansi b'umusaraba wa Kristo. Iherezo yabo ni uguhona, kuko imana yabo ni inda. Bitwararika iby'inda zabo, birata ibiteye isoni byabo, iby'isi nibyo bababaye. Tugana muri Zaburi 37 3:6. Zaburi 37 kuva ku 3 gushoka 6. Wizigire Uhoraho, ukore ibyiza, guma mu gihugu, ushishikare iby'ukuri, uhimbagwe n'Uhoraho, nawe azoguha iby'umutima wawe ugomba. Ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, abe ari we wishimira, nawe azobishitsa, kandi azokwerekana ukugororoka kwawe nk'umucyo, n'urubanza rwawe ruroranye n'igihe cyo mu mashoka. Aya ni amajambo mpereza ko ni ijambo ya nyuma. Wizigire Uhoraho, wizigire Uhoraho ku cyo yakuvuze ko cyose, wizigire Uhoraho ku byizerwa byiwe, wizigire Uhoraho ku masezerano yose, ukore ibyiza kugira kuko ibyiza byose bifite impembo nziza. Wizigire kubw'impembo nziza, hanyuma ubandaye gukora ibyiza. Guma mu gihugu, ugume mu gakiza, ureke kwiyumvira gusura mu byaha, ureke gusura gutandukana n'Imana. Guma mu gihugu, ushishikare iby'ukuri, ubandanye wigisha ijambo, ubandanye uvuga iby'Imana, uvuga ibya Kristo ari byo by'ukuri. Ubabwira yuko apre y'urupfu hari urubanza. Urwo rubanza umunyabyaha wese azopfa, ariko uwakijijwe ko afise kuzobona Imana, azobana n'Imana mu bwami bw'ijuru. Ngo uhimbagwe n'Uhoraho, ngo nawe azoguha iby'umutima wawe ugomba. Niyo wishimira Imana, niyo wahimbagwa n'Imana, izoguha nawe ibyo ugomba. Ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, ntushike ku mpera ukanyuma ngo ubivemo. Ntukore ibintu byinshi wamaze gutegura impembo nyinshi hanyuma ngo ubivamo. Oya, korera Imana urugendo rwose, abe ari we wishimira, nawe azobishitsa. Ngo kandi azokwerekana ukugoroka kwawe nk'umucyo. Azotuma abantu bakuraba, baraba ingeso zawe, bavuga bati ego koko, bibatere kugushima, kandi batere kwifuza kugira ibyawe, kandi batere kwemera iby'ijambo ry'Imana, bibatere no kwizera. Uzoba ari akarorero, niko kuba umucyo. Uzoba uri kurerekana ingeso z'Imana, uzoba uri kurerekana ukuba ubumana bwe, donc kuba nk'Imana, donc uko umuntu akwiye kwifata, uko Imana umucyo. Ngo n'urubanza rwawe ruroranye nk'igihe cyo mu mashoka. Uko imanza zikwiriye, uko ubona abantu bahazwa mugabo banguranye, uko umenya donc aha gucira abantu imanza mugabo ukerekana iby'imbabazi. Ibyo byose uguharira, ibyo rero nibyo bihimbara Imana. Turangiriza kuri Matayo Matayo 19:20, Matayo 8:19. Ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose, abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose.
ngumve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Iri jambo ni jambo ry'abamaze gukomera. Iyo umuntu yamaze kubatizwa agakizwa ateza mu ishuri, yageze mu ishuri yiga kugendana ingeso nziza, yiga kumenya ukuri, yiga gutandukana n'ikintu cya cyose, niko kuboka kwiwe. Amaze kubohoka, uwabohotse ni uwatandukanye n'iby'akamere k'umubiri. Iyo umaze gutandukana n'iby'akamere k'umubiri uca utangura gukorera Imana. Rero mu gukora Imana niryo rijambo rivuga ati nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Imana ibana kumwe n'abakijijwe gushika ku muhero w'isi, kandi bageze no ku rupfu niyo ibazura, kuko impwemu yazuye Kristo niyo izura umuntu. Rero kubw'impanuro rero ndavuga ati nimwishushanye n'iby'abiki gihe, ntimugendere mu byaha. Abakijijwe mutandukane n'ibya Satani, mutandukane n'iby'ibyaha, mureke kwerekana ingeso zitari zo ngo mutitaze abandi, ariko muhinduke rwose kugira muhimbare Imana. Kandi nk'uko ijambo ryabivuze yuko ariko kwikura kwanyu kugira ikimazi, mukabihemberwa ku munsi wo kuduzwa mu ijuru. Hanyuma kubibaza ko bigoye guheba ibyaha, yego ni urugamba rudasanzwe. Iyo wagendeye muri byinshi mugabo byose birashoboka, kuko nagiye byaranshobokeye. Iyo umuntu ari mu imbaraga z'Imana akemera kurongwa na Mpwemu Yera birashoboka, mugabo byanka cyane iyo utagombye kumvira Imana. Mugabo Imana iyo banye nawe ukumva impanuro z'ababiciyemo, byoroha gusumba, kuko niho ubona inzira nziza yo kubishobora. Rero hari abakunda guca mu nzira zagutse bagakizwa, mugabo bakagomba kwiyorohereza. Ibyo onye ntibyemewe imbere y'Imana, kandi n'ubundi iyo nzira ijana mu mahonero. Rero ni byiza ko umuntu akijijwe atandukana n'ibyaha, agatandukana n'ibisa nabyo, kandi agashishikara yiyeza yihana kugira ashishikare yejejwe, nk'uko atawuzi umunsi n'isaha Yesu ari bugarukire. Ni byiza kwihana, ni byiza guhinduka, kuko bizana amahoro kandi bikavana ko umuntu burake bw'Imana, ahubwo agahabwa ubugingo bwiwe bidashira, kandi agashimwa n'Imana, kandi Imana ikabana nawe rwose, Imana ikamukoresha ibitangaza. Ni byiza rero gushishikara kuguma abantu arabejejwe. Hanyuma kandi kubw'ingeso nziza nizo zituma n'abandi bipfuza amahoro, nizo bituma abandi bifuza umunezero, nizo bituma abandi bifuza gushika kuri ako gakiza. Ni byiza rero kwerekana example nziza ku batarakizwa, kugira nabo babashe kubona ubwiza bw'Imana, babashe kubona ko hari Imana iriho. Kuko ibyamwemuye, iyo utarongorwa na Mpwemu Yera ntushobora kuba umwana w'Imana, kuko abarongorwa na Mpwemu Yera nibo bana b'Imana, abagenda mu rutonde rw'Imana kandi bakorana nayo. Muri icyo gihe iyo urongorwa na Mpwemu Yera ushobora gukora ibisa n'ibya bisi. Nicyo cyerekana itandukaniro ry'uwakijijwe n'utakijijwe. Ni byiza rero kutivanga, ni byiza kudashyiraho kudatsitaza abantu, kuko ari abantu benshi badakizwa, kandi benshi bazohona kubera ingeso z'abantu bamwe. Abantu bakira abanyabyaha mbwa bakita bakijijwe, bakabya abantu. Abandi nabo bakijijwe mbwa biyorohereza bakabandanya mu byaha. Ibyo rero abo onye rero bazobihanirwa cyane gusumba. Icyiza nk'uko ijambo rivuga, bakwikiza be nabonye bari bakwiye guhambirwa kw'ikibi bagacugwa mu mazi bw'ino. Nibyo byaba biza gusumba, kuko uburake bazora nabwo buzoba bukabije. Rero mwese abatarakizwa ndabifuza agakiza, kuko mu gakiza niho hari amahoro, niho hari ubushobozi, niho hari imbaraga, niho hari ubugingo, niho hari ukuri, niho hari inzira yo gushika mu ijuru.
mu gakiza no mu kubohoka niho hari umwidegemvyo no kugendera mu bwiza bw'Imana, niho hari imigisha, niho hari kugubwa neza, niho hari ibyiza byose. Kuko kubandanya kugenda mu byaha, yego ibyaha birasosa mugabo biraruhishije. Icya kabiri, ntiwidegembya, usa n'imbwa y'umuzungu iboshwe mu rupango, igaburirwa byiza mugabo iboshwe ku ruzitiro idashobora ku hanyuma ikindi nacyo mu byaha, impera yabyo ni urupfu rwo gusha ibihe bidashira. Ikindi mu byaha ni umuruho udasanzwe, ni umubabaro udasanzwe, kandi ikindi nta mahoro n'umunezero biriyo, kandi na Satani bwe nta mahoro n'umunezero afise. Muri icyo gihe nta mahoro ashaka kuronka kuri Satani, mugabo amahoro n'umunezero bibonekana gusa mu Mana. Imana yonyine niyo mahoro, Imana niyo munezero, Imana niyo ubushobozi. Hanyuma iyo umuntu yakijijwe agira ubushobozi bwinshi ku buryo ibya Satani ntacyo biba bigifise ubushobozi kuri we, kandi abakiganzwa n'ibyagezwe aba ari abohotse. Nuko rero mwese ndabifuriza ukubohoka, ndabifuriza gutandukana n'imivumo, ndabifuriza ukuba amahoro n'umunezero, ndabifuriza ukuzuramwo Mwuka Wera no kumenya ukuri, ndabifuriza guhumuka no kubona kure no kumenya ibyizerwa by'Imana, ndabifuriza kuronka ubugingo no kuzoshobora kubana n'Imana no kugira ingabire za mwemu ari n'imbuto nziza, imbuto z'ubwenge, imbuto zizana amahoro, imbuto z'ubushobozi. Nuko rero Imana nibahezagire. Inyigisho zo kubohoka n'impanuro tuzigereraho, mugabo hazaraza amajambo amwamwe yo kwigisha nayo no kubohoka, ariko ntabwo azari n'urutonde rw'izo nyigisho. Ariko rero Imana ibahezagire mwese, kandi amahoro Imana abaganze. Byose nkaba ndabishima Imana ko byashobotse byose, kandi namwe mukaba mwaje gukurikirana. Imana ibahezagire.